Yes, twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri wese abakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Muri abakuru yacu muri iki gitondo ntago turi buze gutinda, reka duhite tuyahera hano muri Kivu y'Amajyepfo. Aha muri Kivu y'Amajyepfo rero ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikaba birushaho kugenda bikomera uko bwije nuko bukeye. Ubu tuvugana nyuma yuko abarwanyi ba M23 bavuye mu bice bigiye bitandukanye hano mu bice bya Plaine de Ruzizi, hano muri za Sange Bwegera n'utundi duce tugiye dutandukanye. Amakuru dufite atugeraho muri iki gitondo navuga ko ubu tuvugana nyuma yuko hageze abasirikare benshi cyane b'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Amakuru yandi mashya atugeraho nuko izi ngabo zahageze, ariko nanone ibidasanzwe nuko bamaze kuhageza wa mutwe udasanzwe bita ngo ni Special Force wa Hibu. Uyu mutwe rero Hibu ikaba yamaze kuba isesekara hano rero muri kano gace kaza Sange. Nubundi byanamaze kwemezwa ko kagiye kuba n'ubundi bagiye kwashira headquarter cyangwa se ibirindo bikuru bya gisirikare nkuko n'ubundi byahoze bihari, ari nabyo ngo bigomba kuzajya bibafasha n'ubundi gutegura ibitero cyangwa se bagiye kuzajya bategurira ibitero bigiye kubafasha no guhangana na M23. Bisa nkaho nta mikino muri make, bakavuga ko M23 yateye intambwe imwe isubira inyuma, izindi ntambwe ngo bagiye kwifasha kuzitera kugira ngo bayikure mu bice n'ubundi irimo. Ibiro bikaba ari amakuru akomeje kugenda agaragara muri bice n'ubundi abarwanyi ba M23 bamaze kugenda bavamo. Amakuru kandi agakomeza avuga ko ingabo z'abarundi nazo zambutse ku bwishi ziza n'ubundi hano muri bice bya za Sange. Gusa Ndayishimiye Evariste cyangwa se perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye amaze gutangaza amagambo yatangaje ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru bita Jeune Afrique. Yagaragaje ko ingabo ze rwose zitakivanga n'iki gisirikare cya FARDC, ariko agaragaza ko impamvu runaka atativanga n'iki gisirikare ngo ari uko n'ubundi kiba kigaragaramo abarwanyi ba FDLR. Ibi muri make asa naho yabikonfirmye, agaragaza ko uyu mutwe wa FDLR rwose uba urimo hano muri iyi ntambara uri ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se wivanze n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi agaragaza rwose ko izi ngabo ze zo ziri zonyine cyangwa se ziba zifite ukuntu zikora, ariko akavuga ko impamvu nyamukuru we ingabo ze zitaba ziri kumwe cyane n'izi za Kinshasa ari uko ngo badahuje imirwanire. Avuga ko ingabo za Kongo nawe rwose azisuzugura, avuga ko mu by'ukuri nta mirwanire zizi cyangwa se batari discipline ku rugamba bituma rongo batsindwa, bityo rongo yahisemo kugira ngo ingabo ze zibe ziri ukwazo gusa, ariko amabwiriza zigenderaho mu bijyanye n'iyi ntambara iri kubera hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yose zikaba ziyahabwa n'ubundi n'iki gisirikare cy'iki gihugu cyangwa se n'iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akanagaragaza ko ari n'imbogamizi mu bituma rero mu by'ukuri uru rugamba rukomeza kugenda rubatsinda. Ibi rero yabitangaje mu by'ukuri n'ikinyamakuru Jeune Afrique, ariko nanone kandi akavuga ko kuba ubu tuvugana M23 itaragera muri Kinshasa cyangwa se itaradivansinga ngibe yasanga Gisekedi kuburiri aho aryamye. Ibi byose rero ngo akaba mu by'ukuri ari ukubera iki gisirikare cye cya FDNB gikomeje kugenda kimushigikira, kuko ngo cyagiye gihata ikibatsi gikomeye cyane uyu mutwe wa M23. Andi makuru tugiye kugaruka n'amakuru avugwa hano muri Nyungwe, ni kimwe mu binyamakuru cyangwa se nibiri kugenda bigaragara kuri rezo sosiyo bigaragaza ko hano muri rishamba rya Nyungwe habaye imirwano ikomeye cyane, haba habaye gukozanyaho nkuko biri kugenda bigaragara,
kugeza ubu. Ariko nubwo ibi mbona byatangajwe ku munsi w'ejo, nta kintu na n'ubu leta y'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda kirabitangazaho, ndetse no ku gihugu cy'u Burundi ntacyo barabitangazaho, mu gihe ari ibi byatangiye kugenda bihwihwiswa kuri rezo sosiyo. Mbere ko twinjira muri iyi nkuru mu twebere tubanze dutumikire abadutumye Primo Health Infinity, ubundi duhite tugaruka rwose n'amakuru yacu dukomeza kugenda tuyabagezaho uko biramutse byifashe hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari n'ubundi muri rusange. Ko abantu benshi bakomeza kugana ubuvuzi bwanyu, ni ikihe gishe mufite kugira ngo bakomeze babagane? Ubu rero kugira ngo abantu boroherezwe na serivisi zacu nk'uko bisanzwe, duhora tubashyiraho promosiyo. Uku kwezi kwa gatanu tugiye kwinjiramo tubageneye promosiyo y'10%. Aba kugeza kurangiye kose kwezi kwa gatanu, deja duhere muri mpera z'uko kwezi kwa kane. Bivuga ngo abantu barwaye diabete, umuvuduko, stroke, abagabo babangamira za ndwara z'abagabo, yaba ari prostate, gucika intege mu gikorwa cy'abashakanye, abakeneye ibibazo, abafite ibibazo by'uburumbuke, kutabyara, na mibe n'igifu, na hemorrhoide n'indwara z'amagufa cyangwa imitsi n'izindi ndwara ntarondoye, umwijima n'izindi. Ni mutugane, iyo promosiyo ntibacike. Aho kutubonaho harahari USA, dufite umuntu, Canada, Australia, ibihugu byo muri Aziya, Europe n'ibihugu biri kure ya Afurika. Iposta na DHL nicyo bibereyeho. Igisenyi ni ku muhanda w'Amadepo, i Kigali ni nyuma y'isoko rya Kimironko, naho Igoma ni mu mujyi wa Goma. Aho hantu hose abadukeneye mwahamagara nimero yacu na akamizo gutanya 257 ntimucikanwe rero n'iyi promotion kugira ngo tumbatire amagara. Yes, hanyuma rero amakuru yacu twifashishije kimwe mu binyamakuru byandika hano, n'ubundi rero hano mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko cyabitangaje, akaro ari inkuru cyatangaje ku munsi w'ejo, gusa ariko ikaba ari inkuru yagaragazaga ko rwose mu gitondo cy'ejo ngo haba harabaye imirwano hano muri parike ya Nyungwe. Birumvikana rero hano ku ruhande rw'u Rwanda ni muri Nyungwe, ariko wagera ku ruhande rw'u Burundi bikitwa Ikibira. Hanyuma akaba avuga ko hari raporo yasohotse kandi ngo yizewe igaragaza ko hari itsinda ryitwaje intwaro rifite gahunda cyangwa se ngo rwose igitero hano muri Nyungwe, kandi ngo rifite ibikoresho byinshi. Mu by'ukuri cyangwa se iyo mirwano yabaye ngo ikaba yarabaye ndetse ngo inamara akanya katari gato, nk'uko uyu mutaramu cyangwa se uyu munyamakuru ukorera kuri X witwa ngo ni Jadoni, ngo ni Murikuza cyangwa se ngo ni Murikiza, yitwa ngo ni Jado Murikiza, niwe rero wabitangaje kuri X agaragaza ko no Murundi wagaragaje ko hano muri Nyungwe haba harabaye gukozanyaho ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo, ubwo hari ku itariki 11, aho rero yagaragazaga ko rwose haba harabaye gukozanyaho mu by'ukuri k'umutwe ngo wavutse utazwi ariko ngo ukomeye cyane, wagaragaje imbaraga ndetse n'ibikoresho, nk'uko rero yakomeje kugenda abitangaza. Hanyuma tukiri rero hano n'ubundi muri Nyungwe, hari hamaze iminsi cyangwa se no mu Kibira ku ruhande rw'u Rwanda hari hamaze iminsi hagaragazwa ko ingabo z'abarundi cyangwa se igisirikare cya Repubulika y'u Burundi gikomeje kohereza ingabo nyinshi ndetse n'ibikoresho byinshi bagenda babirunda hariya. Ibi byose nta kindi ngo biba bigamije kitari ukuba bagaba ibitero ku Rwanda, nk'uko byagiye bigaragazwa rero ko ndetse we igihugu cy'Ububirigi cyaba kiri gufasha cyangwa se kiri kugerageza gushyira imbaraga mu gushigikira iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi ndetse n'umutwe wa FDLR kugira ngo babe bagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Hanyuma dufite rero andi makuru nanone ari kuvugwa hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero ku munsi w'ejo abaturage benshi bahohotewe. Amakuru arimo kutugeraho muri iki gitondo nuko abaturage ngo nibura bagera kuri 16 aribo bamaze kugirwa ingaruka no kuba barasigaye muri bice M23 yaririmo, mu gihe mu by'ukuri abandi bahunze bo bagasigara. Abarona abo mu bwoko bw'abanyamurenge bashobora rwose kuza ndetse no kwa benshi bahasiga
ubuzima, kuko amakuru ari kutugeraho aravuga ko nyuma y'uko Wazalendo bashishikarijwe rwose kuba batangira kugira nabi abo batavuga rumwe cyangwa se abakoranye bose na M23, abaturage bagera kuri 15 bamwe ngo baraye bashyizwe kuri sitasiyo hano muri kano gace ka Sange bafungwa cyangwa se bafatwa. Ubu rero bamwe bakaba batangiye guhohotwa, imitungo yabo yatwawe, ndetse abandi ubu tuvugana benshi bafunzwe, kugeza ubwo ngo hari n'abandi bataramenyekana aho bajyanwe. Ibi byose bikaba ari ibikorwa by'urugomo byatangiye gukorwa muri kano gace M23 yamaze kugenda ivamo, hanyuma gahita kinjirirwa cyangwa se gahita gakabwa n'ubundi n'aba bari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Mu butumwa bukomeye cyane bw'inama yabere hano mu gace ka Sange ku munsi w'ejo, ubwo n'ubundi uwitwa Ngoma Nzito yageraga muri aka gace, akaba rero yivugewe ubwe ko mu by'ukuri nta gahunda n'imwe bahagaze, kandi bavuga ko cyangwa se akaba yatangaje ko ibyo bakora byose ari ku mugambi w'Imana, ko yabasezeranije ko bagomba kugera mu migi cyangwa se aho yise ngo ni imigi y'isezerano, aho rero yavuze ko umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma we ubwe rwose ngo Imana yamusezeranije ko agomba kuba yahakandagira cyangwa se baharibera. Ibi rero bikaba ari bikomeje kugenda bivugwa, ndetse akaba ari n'amagambo yashimishije cyane abaturage bari bitabiriye iyo nama hano muri Sange, kumva ko mu by'ukuri ngo M23 babagiye kuyikura muri ibyo bice, hanyuma mu by'ukuri bikaba byaba ibindi. Hanyuma barimo baratangaza ibi, nyamara M23 yo irimo irakubita agatoki ku kandi, isa nkaho ari umutego ukomeye cyane yateze izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi, aho rero yavuye muri bice nyuma y'uko Kinshasa yari yagaragaje ko M23 mu by'ukuri nabo basuzuguye ibyo Kinshasa cyangwa se ibyo Amerika yari yamaze kugenda ibasaba. Ubwo rero yangaga kuva mu bice byose nk'uko yari yabisabwe, ikava mu mujyi wa Uvira gusa, kandi yarasabwaga gusubira aho yari yateye cyangwa se yageze muri Uvira iturutse. Hanyuma rero nyuma y'uko babinegirije na leta ya Kinshasa yasabwe rero ibyo yari yasabwe, baganira hano mu biganiro bya habereye hano mu Busuwisi, biza kurangira nabyo bidakozwe. M23 rero yigira inama yo kugira iti reka no tubyubahirize ibyo twasabwe neza, twuzuza amasezerano, turebe ikindi Kinshasa bari buze kwitwaza. Uyu rero ni nk'umutego ukomeye cyane, kuko ubu tuvugana M23 yamaze kuba isubira mu by'ukuri aho yasabwaga gusubira, hanyuma none na Kinshasa rero ikaba iri buze kuba isabwa kuba yarekura imfungwa yafunze iziziza ko zaba zikorana na M23. Ibi rero bitakorwa mu by'ukuri, amakuru nge ndimo ndagenda nikurira ndani nuko M23 afite gahunda yuko mu by'ukuri bagomba guhita badivansinga bakagera Gisangani. Ukabona umujinya ukomeye w'umugabo bita Joseph Kabila no wamaramaje uri gukubita agatoki ku kandi, avuga ko rwose nabo bafatikanyije muri rya shaka bita ni Sovora RDC, bavuga ko batagomba kwihanganira uyu mugabo Faci Beto cyangwa se Gisekedi ko ashobora kongera rwose kuba yayobora manda ya gatatu. Uyu mugabo Gisekedi manda ya gatatu ubona ko rwose yamaramaje, yifuza ko iyi manda rwose agomba kuyobora kubi n'ubwiza. Ibiro akaba yarabigaragaje ubwo yagiraga atya rwose agatekereza kuba yahindura itegeko nshinga, kandi ibyo rwose akaba ari hafi kuba yabigeraho, dore ko asa n'uwanatangiye kugenda abiserebura muri rusange. Tugarutse mu byatangajwe ku munsi w'ejo na M23 mu burakari bukomeye cyane. Na M23 yagarutse n'ubundi kuva hano muri bice cyangwa se kuko yaravuye muri biriya bice, banaboneraho kandi binyuze muri uyu nguyu muvugizi cyangwa se SG navuga ko ni umuyobozi wa MRDP twirwaneho, ni Kaniki rero mu by'ukuri akaba yanarabaje kwihanganisha abaturage cyane abagarukaho cyangwa se ababwira ko badakwiye gucibwa intege cyangwa se ngo barakazwe n'aka na gato bumve ko byarangiye kuva muri bice. Agaragaza ko uko bavuye muri biriya bice
ari uko babivuyemo ku neza kandi ko bifite impamvu byatumye bava muri biriya bice, atari uko batsinzwe urugamba nk'uko byatangiye kugenda bikwirakwizwa ku mirongo nkoranyambaga na Kinshasa igaragaza ko mu by'ukuri baba batsinze aba barwanyi ba M23 ndetse bavuga ko banagomba gukomeza, atari ko bigomba kuba bigenda nk'uko bari kubitekereza. Kaniki avuga ko bavuye muri biriya bice kubw'impamvu ndetse ko vuba ahangaha ndetse abakunzi cyangwa se abaturage baraza kumenya impamvu nyamukuru yatumye abarwanyi ba M23 mu by'ukuri bava muri bice. Ubushize nababwiye ko hano muri za Minembwe Kinshasa cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gufata kamera bagahambiraho, ubwo ndavuga drone, bagahambiraho za mikoro bakagenda basaba MRDP twirwa no kwitura. Nabivuze rero mbibabwira, ariko nono kuri uyu munsi uwitwa Colonel Rugabo tukaba dufite video hano nawe arimo kugenda abitangaza. Hanyuma rero mbere yuko cyangwa se nyuma ko muri bumve iyi video, uri bukenere kuza kuyireba asure X yacu ari buze kugenda abona iyo video. Gusa ariko reka tuyibumvishe mu buryo bw'ama audio kugira ngo mwumve ibyo yatangaje. Mbere yuko ni usubiza icyo ngicyo cya perezida, tunababwira kuko noneho atari izo gusohora bazana drone bakazihambiraho amamegafone bagenda bahamagara ngo tudepoze imbunda, ngo dusoreninge, mbega twigende tujya kuripotinga leta. Turashaka kugira ngo tubamenyeshe kuko abaza bakora izo ngizo ntabwo bagatabarika bakabuyoberekeza. Turacyahagaze mu birindiro zaho mwagahagaze iriya ku mwana mu mbeho y'Inyaruhinga niho mu kiba. Noneho muraza kubwishika abantu hano ko bagatibura n'inzandiko bakazishira mu macupa, maze ikubita hasi barakomereka inzandiko zitubwira ngo tugende turi kuripotinga ko barashiramo n'igihumbi bibiri muri cyo gusabota. Mutekereza ko tugeze kuri point yo kubura igihumbi cy'abakongomani n'ibihumbi bibiri. Niba babwiye se ko twitwa n'inzara, niba babwiye ko nta mafaranga dufite, rero leta niba mu bintu zose stupid ibyo bakora zose ni ubuswa. Ariko dushaka kugira tubabwire ko duhagaze neza, mwana niwe kumanuka ngo muze, turacahagaze hano turabategereje, naho ubundi urugamba ni rwarundi. Ngira ngo mwabyumvishe rwose ko bari gushambiraho ngo za megafone barangiza zikirwa zizenguruka hano mu bice biri kugenzurwa na MRDP twirwaneho, babasaba ngo ko bakwiripotinga cyangwa se barambika intwaro bakamanika amaboko. Ariko ikintu gitangaje ngira ngo ntabwo bitandukanye rwose n'ibyo none nabagejejeho, bavuga ko rwose bifuza ko bari gufata icupa bagatereramo rwose izo nyandiko barangiza bagashyiramo n'amafaranga. Urumva abo baboherereza igihumbi cyangwa se ngo ibihumbi 2 francs Kongore, amafaranga rwose atagura nirobo cyangwa se nivere y'umuceri hano muri bino bice n'ubundi aba bagabo barimo cyangwa se muri za Minembwe. Barangiza ngo bagashyiraho, barangiza bakabyohereza bakarekura. Mu by'ukuri bigaragaza ko banari gushakisha rwose cyangwa se ari kubereka ko bafite amakuru neza ko hari ahantu hari inzara. So ngibyo rero ngayo nguko ngira ngo wenda Rugabo, Colonel Rugabo akabaje akonfirma ya makuru nimaze iminsi mbagezaho, mbabwira ko rwose bari kumena amafaranga menshi cyane mu baturage mu by'ukuri kugira ngo barebe ko bazajya banabatatira cyangwa se bazajya babaha amakuru yatwirwana n'abandi bakaba kwitandukanya natwirwaneho. Hanyuma ariko nubwo ibi biri kuba ahantu bita muri za Bibogobogo, abaturage ngo bakomeje, aka ni agace twavuga kari kugenzurwa ubu na Kinshasa, abaturage ngo bakomeje guhatirizwa cyane gukorana cyangwa se kumva amabwiriza y'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Harimo igisirikare cy'u Burundi, ingabo za FARDC, FDLR ndetse na Wazalendo. Gusa ariko ibi nubwo barimo kugenda babihatirizwa, igisirikare cy'u Burundi gikomeje guhangana bikomeye cyane n'umutwe wa cyangwa se na Wazalendo, kuko Wazalendo bakomeje gutesa cyangwa se gusahura cyane abaturage muri ibi bice. Hanyuma rero mu by'ukuri inka zabo bakazinyaga n'ibindi byinshi cyane. Ariko igisirikare cy'u Burundi kigakomeza kugenda gisaba ko mu by'ukuri aba bagabo barekera kwiba cyangwa se gutwara imitungo y'abaturage. Hanyuma rero munyemerere twakire dushakishe mugenzi wacu Vincent ku murongo wa telefone
kugira ngo n'ubundi dukomezanye n'andi makuru cyangwa se n'izindi update muri iki gitondo zigezweho. Turebe rero uko biramutse byifashe amakuru yaba atuzaniye muri iki gitondo mbere yuko rwose tureba n'andi makuru menshi cyane. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Urakomeye? Ndakomeye. Ijwi ko numva ritava mu neza Vincent. Ikibazo cy'ijwi ariko ntacyo bitwaye. Hanyuma Vincent, ngo hari ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo. Urakoze cyane. Vincent, twihusira muri amakuru yacu muri iki gitondo. Turahera kuri aya makuru avuga ngo ASMV turango itangaje icyayikuye mu by'ukuri hano muri Plaine de Ruzizi. Ndagira ngo aka kanya tuguhe umwanya rwose utubwire ku bw'iryo tangazo, kuri iri tangazo ryasohowe na ASMV Truwa. Nibyo nabizi yuko ASM 23 kureje yatangiye kuva mu kibaya cya Rusizi. Gitangira kuvamo rero abantu b'ibintu byinshi bamwe bavuga yuko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bagasaza yuko ari ikibazo cya diplomasi. Yego. Uruhande rwa leta narwo rugira ibyo rutangaza, rutangira kuzana n'abasirikare, bagenda bitangira kuzana ibyo bite, abaturage barabyina, abari ku ruhande rwa leta, abatari ku ruhande rwa leta batangira kwitwa, abandi batangira guhungana na ASM 23. Yego. Ibyo byose yaba ari abasesenguzi ba politiki, yaba ari abasesenguzi byerekeranye n'umutekano, imibanire y'abantu n'abandi nabo bagize ibyo batangaza. Urumva uruvange rw'ibyo bitekerezo byose, yaba ari abanyepolitiki, yaba ari abasirikare, abatari abanyepolitiki, ibyo bagiye bavuga ndetse n'abanyamadini, byatumye ASM 23 noneho ifata umwanya ikora itangazo kugira ngo isobanure impamvu yavuye mu kibaya cya Rusizi mu bice bitandukanye. Yego. Itangazo rero dufite imbere yacu ryasohowe na Corneille Nangayo Truwa, ubutumwa yageneye abamukurikira ku rubuga rw'ibaki ndetse n'abakunzi ba ASM 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yatangaje ibintu byinshi ariko turagerageza tuvuge bimwe mu byo yatangaje by'ingenzi. Yego. Bigaragaza impamvu yatanguye mu kibaya cya Rusizi mu bice bigera muri 6 nk'uko bikwana bigaragaje. Icyo yagaragaje yavuze twebwe nka ASM 23 guhera muri weekend batangiye gukura ingabo zacu muri Plaine de Rusizi. Yego. Ndetse naho Plateau muri Kivu y'Amajyepfo. ASM 23 rero yafashe icyo cyemezo cyo gukura ingabo zabo mu bice bitandukanye. Mu kibaya cya Rusizi twatangiye gukuramo ingabo zacu, ndetse no mu misozi miremire y'aho Plateau hari ibice n'ubundi bikora kuri Plaine de Rusizi. Twakuyemo ingabo zacu. Yego. Gukuramo ingabo zacu nta kindi, ni igikorwa twakoze ku bushake kugira ngo amahoro abashe kuba byaboneka. Twebwe guhera ku itariki 7 z'ukwezi kwa 5/26 twandikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubinyujije kuri Marco Rubio. Yego. Atubwira yuko yagiye irutaho kubogamira ku ruhande rumwe rwa Kinshasa niyite ku buhuza butabogamira. Ati twebwe twikuye ubwacu muri territoire ya Walikale ukwezi kwa 3 mu mwaka wa 2025. Kirindi twari kuye imfungwa 150 z'ubutegetsi bwa Kinshasa, tuziha umuryango mpuzamahanga utabara imbabare. Twakozeho 5,000 byabaga serikali wa FARDC dushaka kurekura nabo. Ati twafatiye mu bice bitandukanye. Ati twikuye mu mujyi wa Uvira, ati kugira ngo dutange uburyo bari mu Uganda bifuza ubufasha babuhabwa bifuza ubutabazi. Ati ibyo byose twagiye dufata ibyemezo bitandukanye ku bushake bwacu. Ati twafashe icyemezo cyo gukura ingabo zacu mu bice bitandukanye, atari uko twatsinzwe. Ati ntabwo twatsinzwe, atahuko bwari uburyo kugira ngo tube amahirwe amahoro.
ariko FARDC ntabwo ari ibyo yatangaje, kuko FARDC yavuze ko ingabo za M23 zavuye mu bice bitandukanye, yaba ari Sange, yaba ari Mutarure, yaba ari Bwegera, yaba ari Ruvungi, ndetse n'utundi duce dutandukanye. Ati kubera yuko twabatunze mu buryo bwa gisirikare, ati kandi twabatunze mu buryo bwa diplomasi. Ibyo ni byatangajwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko abandi bakagaragaza yuko ibi byakozwe na AFM 23 ari igitutu cya diplomasi, nubwo banditse Washington ku bushake bwabo, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa ntacyo bigeze bubivugaho, ndetse n'ubutegetsi bwa Amerika baravuga ati rero impamvu bavuye mwa kiriya gice nuko Tshisekedi yatanze amabuye y'agaciro kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho nayo ishyira igitutu kuri AFM 23 kugira ngo ize mwabira bityo. Abantu bakagaragaza ko ibiganiro bya Montreal byabaye ku itariki 18 z'ukwezi kwa 2026 n'abarinda biri kuri telefone na AFM 23 kuri 166 rw'ubutegetsi bwa Kizito mu minsi 10 kuba bitarakozwe, aho kuretse gakomeza kurasa ibice bitandukanye ukoresheje drone. Ibyo nabyo ko byaba ari kimwe mu byatumye AFM 23 ishyira mu bikorwa amasezerano ya Washington ayisaba kuva mu bice bitandukanye. Ikopi rero yagaragaye yanditswe ihabwa Perezida wa Togo Nyasingwe, nawe umuhuza wa Union Africaine. Ikindi undi yahawe umuhuza Katari, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Brazil ari kurayicwe, n'umuntu nawe wari usanzwe aba hagati y'impande zombi. Ibyo byose rero bikagaragaza mu gihe AFM 23 yaba ari byigaragaza, ikavuga yuko yavuye mwa bino bice ku bushake. Wabireba koko ugasanga ataravuye mwa bino bice ku bushake, ahubwo yaravuye mwa bino bice kubera amasezerano ya Washington. Umwanzuro 22 utegeka M23 kuva mu bice byose AFM 23 igenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi wareba amasezerano ya Washington koko avuga yuko bakwiye gushyira mu bikorwa umwanzuro 22 ndetse na 28 usaba n'ubundi AFM 23 kuva mu bice byose igenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, noneho bagakomeza ibiganiro. Nanga mu byagaragaza yuko bavuye bari ku bushake, ariko amakuru yagiye agaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabategetse yuko bakwiye kuvamo nta gisabye. Yagaragaza yuko ibindi byose bagiye babikora mu buryo bwo guha amahoro, amahirwe, ariko basizengura ibyo byombi. Iyo myanzuro yombi y'akana makuru y'umutekano ka Loni yareba ibyavugiwe mu masezerano ya Washington ugasanga ko atari ku mutasi. Ikindi wareba ibyatangajwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko bahavuye kubera imbaraga za gisirikare, ugasanga atari byo, kuko ubundi bwabonagana ukajya za Masisi, ukajya mu mujyi wa Goma, ukajya mu mujyi wa Bukavu, ugakomeza ukagenda Kamanya, ukagenda ukagera Uvira, ukareba za Minembwe, ukabona ahantu hose ari mu 23 umujyi bwa gisirikare yaragiye batsinda. Ugasanga icyo nacyo FARDC ivuga kidafatika yuko ifite igitutu cya gisirikare kuri AFM 23, ugasanga nayo FARDC n'abambari bayo mu buryo bwo kunyara no kugaragaza yuko urwego rwa gisirikare bakomeye ku buryo babasha guhatira AFM 23 kuva mu bice bitandukanye. Ukabona atari wareba kuba bakoresha kubona bikoretse mu bice bikotorwa na AFM 23, ukabona nacyo kitahatira AFM 23 kuva mu bice bakotora. Iterekeranye na diplomasi, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyavuze cyo ubona ko bishoboka cyane cyane urebye amatangazo y'utorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urebye imbwirwaruhamwe zagiye zivugwa na Mossad Bureau wa Amerika mu biganiro bya Doha, akaba n'umujyanama wa Perezida Donald Trump mu bihugu bya Afurika. Ukabona yuko byo bishoboka. Bareba ibyavuzwe n'Ubushinwa muri Conseil de Sécurité, ibyavuzwe n'Ubwongereza, Ubufaransa, ibyavuzwe n'ibihugu bitandukanye, ukabona ko igitutu cya diplomasi gishoboka kuri M23 bikaba mu bice bitandukanye kandi byabisiye
ASM 23 akamaro mu kubasha gukontorora ibindi bice igenzura kandi no kubasha guhangana n'ibitero byari kuva mu bice bitandukanye cyangwa bikaba no mu gihugu cy'u Burundi kuko twagiye tubibona ko muri 2025 ibitero byakurikiye mu Burundi bikagabwa mu gice cya Kamanura. Icyadukorwa kirashoboka, ikindi cy'imbaraga ntabwo gishoboka ndetse n'icy'ubushake kuri ASM 23 ntabwo gishoboka, ahubwo ibyo byo bya diplomasi ndetse no kuba Conseil de Sécurité yabitegetse ubona yuko ari bifatika kurenza ibindi ASM yatangaza cyangwa ubutegetsi bwa Kinshasa. Vise hanyuma nibwo bwa mbere mbonye umuntu rwose bakatira imyaka irenga 50. Amakuru ava ko mu gihugu cy'u Burundi hari umusirikare wakatiwe imyaka igera muri 50 na byagenze bite kugira umusirikare akatirwa iyi myaka? Nibyo ni amakuru twakiriye natwe ku mugoroba. Yagaragaza yuko umwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi yakatiwe imyaka igera muri 53 kubera ibyaha bitandukanye akekwaho. Amakuru rero dukesha ibinyamakuru bitandukanye, dukesha sosiyete sivile zitandukanye zo mu Burundi, harimo Fokode, harimo ibinyamakuru na SOS Media Burundi, harimo Iwacu Burundi, harimo Yaga Burundi ndetse na Televiziyo Nationale du Burundi. Bagaragaza ko Kapiteni Celestin Baraguzwa akaba umusirikare mu gisirikare cy'u Burundi aherutse gukatirwa imyaka igera muri 53. Byagenze bite kuwa kane w'icyumweru gishize urukiko rukuru rwa Musongati rwakiriye urubanza mu buryo bwihutirwa umusirikare nyine mu gisoto cy'uruti bita Kapiteni Celestin Baraguzwa akaba yarasabwaga ibyaha bikomeye cyagiye akorera mu nkambi ya Kayero mu ntara ya Rutana, ko yari asanzwe n'ubundi abakaba bashinzwe ibyaha bigera muri 3 harimo icyaha cyo gufunga umuntu hakoreshejwe intwaro cyangwa ibitangisho, kunyaga abantu twaba hakoreshejwe imbaraga ndetse no gutera ubwoba mu kinyarwanda cyitwa kunyaga abantu cyangwa ubwekoro cyangwa gukangisha iturukoro. Ikindi kugerageza gufata ku ngufu umukobwa wakoraga ahantu santere kamwe yohereza abantu amafaranga akoresheje umurongo wa telefone yita Remitasi. Rero urukiko rwaharishije n'umusirikare igifungo cy'imyaka 20 no gutanga indishyi y'akababaro ingana na miliyoni 200 y'amarundi. Urukiko rwo rwanzura yuko mu gihe yaba atanze andi mafaranga yazakora igifungo cy'imyaka 50 n'itatu mu y'uko byagaragajwe mu buryo bwo kurira ayo mafaranga n'iyo myaka ikazasubirira icyo gifungo mu gihe yatanga amafaranga yagafunga imyaka 20 ugatayatanga kongeraho imyaka 30 uko byatanga. Ubundi uno musirikare yagiye ashingana abagenzi be gukora ibyaha byinshi bitandukanye, aho yagiye abatanga yuko akorera jipu, akorera urwego rw'ubuyobozi. Amateka ye bigaragaza yuko yarangije kaminuza ya gisirikare SCAP mu 2011, akaba yarangije kuri poromosiyo ya 43. Bakagaragaza uburyo yagiye abesera abagenzi be, avuga yuko akora iperereza bitarangira bamwe bataye igisirikare bagahunga. Ibindi bigaragazwa nuko yakundaga kwitwara nabi mu gihe bitandukanye n'uko bagenzi be mu gisirikare cy'u Burundi babigaragaje. Vise biramutse byifashe bite mu gace hano muri misozi miremire y'umurenge cyane cyane aho bitanga muri za Bibokoboko byifashe bite? Muri Bibokoboko amakuru twabonye atangazwa na MRDP twirwaneho agaragaza uko muri Bibokoboko y'ino abaturage baho babayeho mu buryo bw'ubwoba kandi bukomeye. Ubona yuko bagaragaza yuko abasirikare ba FARDC ndetse n'abasirikare b'Abarundi bakomeje kwibasira abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo babashyiraho igitutu
uburyo bukomeye hakoreshejwe igisirikare cya Kongo ndetse n'u Burundi kugira ngo aba baturage bashyigikire ibikorwa byabo byo hato. Mu itangazo rero ryasohowe n'umutwe wa MRDC turwaneho bavuga yuko abayobozi n'abaturage n'abandi bantu bafite ijambo muri kano gace bakomeje gushyirwaho igitutu mu buryo bukomeye, bagategekwa cyangwa bagahatirwa gutinya inyandiko zateguwe mbere, aho Koloneli Kamatadakiza Welcome kuvugira uyu mutwe agaragaza amakuru yizewe avuga yuko bafite agaragaza ko umuyobozi w'abaturage n'abandi bantu bafite ijambo muri ako gace bari gushyirwaho igitutu n'inzego za gisirikare kugira ngo bashyire umukono ku nyandiko zabanje gutegurwa n'ingabo z'ingabo za Kongo. MRDC turwaneho yavuze ko izo nyandiko zigamije kugaragaza ko abaturage babanye neza n'ingabo za FARDC ndetse n'iz'u Burundi, nyamara babayeho mu bwoba no mu kato. Uyu mutwe kandi uvuga ko nyuma y'uruzinduko intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagiriye mu gihugu ko kuwa 3 Mata 2026 abaturage bagaragaje ibibazo byabo birimo umutekano muke n'ibikorwa bavuga ko byakozwe n'ingabo za FARDC za FNDP z'Uburundi ndetse n'imitwe ya Wazalendo batangiye guterwa ubwoba. Yavuze kandi ko kuri ubu Kinshasa na Gitega bari gutegura imyigaragambyo yo kwamagana cyangwa kugaragaza ko abaturage babanye neza nabo, ndetse ko igomba kugirwa itegeko. Aravuga ati hari kandi umugambi wo gukoresha imyigaragambyo yateguwe mbere mu rwego rwo kuyobya rubanda, aho abaturage bazaba bategetswe kuyitabira nta kintu cy'umugobogo. Uyu mutwe rero washinzwe FARDC gukorana n'ingabo z'Uburundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yo mu karere mu kugaba ibitero byo ku butaka no gukoresha drone mu duce twa Koboko mu Minembwe. Ibitero uyu mutwe wavuze ko bikomeje kongera imirabaro uyu mutwe rero ukaba wasabye ko hahagarikwa ibikorwa byo guhatira abaturage gukora cyangwa kuvuga ibyo batemera, hagahagarikwa nanone ibitero byibasira abasivili, ndetse hakemerwa ko ubutabazi bwihuse bukorerwa ku baturage bari muri za Bimokoboko, Minembwe ndetse n'utundi duce nyahanini nk'uko babigaragaza. Banasabye kandi ko hakorwa iperereza mpuzamahanga ryigenga ku byaha byakorewe abasivili bo mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko byatangajwe na Ndakiza Welcome Kamasa uvugira uno mutwe. Aha, tuje rero mu yandi makuru n'ubundi turebe ibikomeje kugenda bivugwa cyangwa se ibiri kuba hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma vise byaramutse bite rero mu by'ukuri mu bice bya za Masisi, amakuru aramutse muri Masisi nayahe? Muri Masisi amakuru ava nuko abantu benshi bagaragaza yuko ibikorwa by'ubutabazi bikomeje kubangamirwa n'imirwano itandukanye igenda iba mu bihe bitandukanye mwa kano gace ka Masisi, nk'ibisasu byatewe muri za Mushaki muri zone ya Upamandu, bigaragaza yuko muri Peteri ya Bahunde abarwanyi ba Wazalendo bakomeje gukora ibikorwa bitandukanye. Guhera ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu mu masaha 10:20 bagaragaza yuko ibitero byagabwe na birati bwa Mushaki muri Peteri ya Bahunde, ndetse bigahitana abantu benshi, abandi benshi bagakomereka. Ibitero byabaye hafi n'umujyi wa Goma, Buja, ibyo byose byabangamiye urujya n'uruza yaba n'ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa, kandi bibangamira ibikorwa by'ubutabazi. Baragaragaza yuko umutekano mukeya ukomeje kuba
mwa bino bice ukomeje kwibasira ibitego bya Katongi ndetse ibice bya Kareta Bunyabaiti Kirambo ndetse n'umutwe wa Mai ndetse n'umutwe wa Mai Ramkado Machano byose bikomeza kurwana na groupe y'abazarendo bita iyo bita Obedingabo ikomeje gutuma abagore benshi bafata ku ngufu abana b'abakobwa bahura bakibita ndetse abantu benshi bakava mu byabo n'ukuri bigaragazwa ibi birwano rero igenda mu bice bitandukanye bikagaragazwa nk'ikintu cyabangamiye cyane ubutabazi bwakwiye gukorwa muri bice ni nabyo bigaragazwa ko mu gace ka Biyoro ndetse n'agace bita Nairobi muri teritwari ya Walikale naho ibintu bikomeza kugenda nabi cyane ibikorwa by'ubutabazi bigenda birangamirwa n'iyi ntambara mu gace ka Sake n'abatangaza ariko hari umutekano mukeya nubwo abaturage benshi bavuye mu Caki Matanda bagiye bahungira mu bitandukanye. Vice Martin Fayulu rero ni umunyepolitike hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yagize icyo atangaza kuri Gisekedi ndetse na His Excellency Paul Kagame. Nibyo Martin Fayulu avuga yuko Paul Kagame ndetse na Perezida Gisekedi bungukira mu intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro Perezida Gisekedi aherutse kugira avuga yuko abaturage bamwe bazafata manda ya gatatu. Ibindi bitangazamakuru bitandukanye byagiye byandika ibyagiye bivugwa n'abayobozi batandukanye ariko barwanya ubutegetsi bwiwe. N'amakuru cyanditse yuko Mateka biravuga yuko Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi bungukira mu intambara kandi bayigiranyeho bayumvikanye. Baragaragaza yuko Perezida Tshisekedi ashaka kunguka manda ya gatatu kubera intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwaza. Akagaragaza ko Paul Kagame nawe perezida w'u Rwanda ko bakomeza kunguka amabuye y'agaciro harimo zahabu iri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibintu we yita ko ari muri Paul Kagame ndetse na Tshisekedi bavuganye kugira ngo bakomeze kungukira ino ntambara. Ikindi ni uko agaragaza yuko imisoro n'amahoro ngo biva mu mujyi wa Goma byinjira mu Rwanda nk'uko wabigaragaza. Avuga ati Paul Kagame yakomeje kunga ibitego bitandukanye byo muri Kivu na Nord Kivu ku nyungu ziwe. Ati ni nacyo cyatumye Tshisekedi yumvikana nawe kugira ngo bakomeze guteza intugunda mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo noneho bombi babyungukiremo nk'uko yabivuze. African News niyo yandika ko IDPS igerageza gukoresha imbaraga mu guhindura ibintu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko kugira ngo bimushyire ku butegetsi Tshisekedi akagaragaza yuko Kabila nawe abigiramo uruhare mu gutuma ibi byose biba nk'uko bigaragaza. Bakagaragaza yuko parti d'opposition cyangwa amashyaka arwanya ubutegetsi amwe n'amwe yamaze gutwika intege ajya kuri Tshisekedi yemera yuko habaho manda ya gatatu. Bakagaragaza ko muri 2015 byageragejwe n'ubundi na Kabila kugira ngo arebe yuko yabona indi manda ariko abaturage bakababara bakabyanga none bagatangira kurwanya kugira bikomeye kabasha kubona ubwo bushobozi. Bakagaragaza yuko opposition nayo ijya ku ruhande rw'iwe ariko indi ukomeye ikanga kujya ku ruhande rw'iwe ikamurwanya bikarangira adahindura itegeko nshinga. Bakagaragaza ko hari amashyaka amwe n'amwe cyaguhindura itegeko nshinga kugira ngo Tshisekedi abone manda ya gatatu ariko Fayulu akagaragaza yuko itazamuhira n'uko itahinduye inzozi zitagira mu 2015. Akavuga ati 2015 tubibutse ibyabaye kuko yagerageje kugira ngo ihindure itegeko nshinga noneho Kabila abone manda yinjiye ngero y'imyaka 10 ariko ibyamwemera. Ati igisigaye rero nuko ibivuga ku rupapuro ugomba kubirwanya mu buryo buturuka nubwo Tshisekedi nawe agaragaza ko nta matora azaba muri 2028 ashobora kwiyongera manda y'imyaka 2 uko byakozwe na mugenzi Joseph Kabila kwiyongera manda y'imyaka 2 agutora akavuga muri 2016 nabe bakayashyira muri 2018. Ati bito ashobora kubikora ariko kugira ngo manda ya gatatu izamukora. Itari Kamere Martin Fayulu Jose Makira Strategy ngo Agent de Vemba bose ubona yuko bafite ibitekerezo bitandukanye mu byerekeranye n'uko
iyi manda ya gatatu yaba abashyigikiye itegeko bagaragaza ko manda ya gatatu yayibona abatamushyigikiye bakabirwanya maze rero akavuga ati njyewe icyo nzakora ni uko umuhanda werekeza Tshisekedi kuri manda ya gatatu ngomba kuwuta mu buryo bwose bushoboka ntabwo nzamwemerera yuko agera kuri iyi manda Tshisekedi kagaragaza ko Tshisekedi guhindura itegeko nshinga ari ubugambanyi ko akwiye kuba abikurikiranaho kuko itegeko nshinga ryakuwe kuri tariki 18 z'ukwezi kwa 2026 ko nta kibazo rifite muri gatatu bakavuga ati itegeko ryacu rirakomeye nta kibazo rifite ntawe ukwiye kurikoraho kuko ni itegeko rihuza abanyakongo bose ni itegeko ridufata mu ngingo y'ijana na 34 35 bigaragaza yuko itegeko nshinga ari ntaregarizwa kandi amahame arimo adakwiye kuba akorwa bya referandumu rero ntawe uzabiremerera atakwiye kubahiriza amasezerano ya Pretoria akava ku butegetsi ati ibyo bindi avuga rwose 2028 akwiye gutegura amatora kubera yuko manda ya 2023 yayibonye mu buryo bw'ubujura n'ubwo n'iyambere yarayibonye yibye ati ntabwo tuzamwemerera yuko yiyamamariza indi manda. Bise tugezo update rero zindi wategura abakunze Jeune Official mbere yuko tukurekura. Kamera yenda ku byatangajwe na Ndayishimiye aho iyo kwibasira u Rwanda avuga yuko ingabo zidakorera n'umutwe wa FPR akagaragaza yuko gutabara y'ubuzi umutekano abaturage batuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ifatanyije na AFP mu 23 ubona yuko ibintu byinshi byatangaza binyuranyije n'ukuri n'aho agenda asubiramo amagambo ubona yuko ibyo avuga nta shingiro ibyo nuko bamwe mu basubiza bwa politiki babigaragaza ibyo nuko tugarutse mu Rwanda nuko afande General Major Ndayishimiye Karundi umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ku butaka ingabo z'u Rwanda ari kumwe n'intumwa ayoboye uyu munsi y'abasirikare b'u Rwanda bari muri Centre Africa nk'uko byagaragajwe muri Amerika ndetse no muri Iran amasezerano hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje gupfa ntacyo byagezeho ibi rero byatubiye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byahise bizamuka nyuma y'uko Donald Trump ateye twatsi ikivuzo cya Iran cyo mu nzira y'amasezerano yo guhagarika intambara. Urumva twasoreza Bise urakoze cyane ndeka tugushimire cyane ku bwa update wategura abakunze Jeune Official. urakoze cyane nawe. Nguko rero ngayo bakunzi ba Jeune Official ntago turi buze kujya muri byinshi ahubwo reka tubanze dushimire cyane rwose dufate akanya dushimire mwe tuba twabanye kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma n'iby'agaciro mwakoze kubana natwereka amakuru yacu yo muri iki gitondo rwose tuyahinire aha ibindi tuze kugenda tubigaruka mu yandi masaha ari imbere Nyagasana akomeze abarinde kandi abane namwe yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent muri update zo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri itariki 12 z'ukwezi kwa 5 2026 mukomeze murogerwe na gahunda za Jeune Official rero Nyagasani kandi akomeze abarinde abane namwe ciao.